Annuncio di soppressione della S10 per Chiasso. La S10 per Mendrisio, Chiasso, partenza alle ore 13:35, è stato soppresso. La causa è un danno ai binari. I viaggiatori per Chiasso utilizzano l'Eurocity per Milano Centrale, partenza alle ore 13:30 dal binario 2. I viaggiatori per Mendrisio utilizzano il Regio Express per Milano Centrale, partenza alle ore 14:00 dal binario 1. I viaggiatori per Paradiso, Melide, Maroggia Melano, Capolago, Riva San Vitale utilizzano la S10 per Malpensa Aeroporto Terminale 2 e Como, partenza alle ore 14:05 dal binario 2. Ausfallmeldung zur S10 nach Chiasso. Die S10 nach Mendrisio Chiasso, Abfahrt um 13:35 Uhr fällt aus. Grund dafür ist ein Gleisschaden. Reisende nach Chiasso benutzen den Eurocity nach Milano Centrale, Abfahrt 13:30 Uhr, Gleis 2. Reisende nach Mendrisio benutzen den Regio Express nach Milano Centrale, Abfahrt 14:00 Gleis 1. Reisende nach Paradiso, Melide, Maroggia Melano, Capolago, Riva San Vitale benutzen die S10 nach Malpensa Aeroporto Terminale 2 und Como, Abfahrt 14:05 Gleis 2.